So guys, ini ialah Synco X-View M4 wireless display untuk korang punya smartphone. Ini dia punya wireless monitor lah. Alright, so dari segi dia punya battery capacity dia ialah 1300 mAh. Tapi apa yang saya suka untuk yang wireless display ni lah, dia ada built-in speaker. Sebab sebelum ni ada certain brand ni dia punya monitor dia tu dia tak ada speaker. So kalau korang nak monitor korang punya audio tu tak dapat. Bawah sini dia punya power button untuk korang nak on kan. And then kat belah sini pun ada banyak button yang actually korang boleh control. Ada dia punya shutter button ataupun rotation button kat sini ada. Volume dan juga brightness pun boleh control dekat sini. So memang lebih banyak functionality lah. Yang paling best sekali dia ada support MagSafe, ada magnet kat belakang sini. So kalau pengguna iPhone, lekatkan saja dengan mudah. Tapi satu benda saya perasan bila pakai monitor ni, bila korang dah start hit record, dia macam ada slight delay lah. So macam kalau korang nak ambil static shot, okey lah. Tapi macam korang tengah bergerak macam vlog kan, bila pakai ni memang rasa agak sedikit terganggu lah. So guys, kalau korang berkenan dapatkan wireless selfie monitor ni, boleh dapatkan sekarang.